skupaj za en cilj. Kvalifikacije za Euro 2024, Slovenija San Marino. Nedelja 26. marec ob 18. v Stožicah. Srce bije za Slovenijo. Lep pozdrav z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. V 26. krogu bo predzadnja tekma kotlinski derbi med vodilno Olimpijo in četrtouvrščenimi Domžalami. Nevarno. Ko prostor Kovačević in to bo 11 metrovka. To bo 11 metrovka, prekršek je storil Matevž Vidovšek. Franko Kovačević je priigral udarec bele pike za Domžale. Enkrat torej uspešen z bele pike, kako bo tokrat Kovačević ali Vidovšek. Kovačević strelja in zadeva za vodstvo Domžal z 1:0, 25. minuta. In Franko Kovačević sedmič v tej sezoni v polno. Rožman je že kar nekajkrat zaploskal svojim varovancem v robu igrišča. Dofo pa zdaj v naletu. Dofo strelja z razdalje mimo gola. Agustin Dofo. Predsel. Spet v prostor za Kovačevića. Kovačević pred vrata, priložnost in gol. 2:0 vodijo Domžale in zadev je Žiga Repas. V 36. minuti podvojena prednost gostov. Našel je Agustina Dofa. Spet Sešlarju podaja v sredino, Bristrič iz obrata mimo gola. Priložnost za Olimpijo, Admir Bristrič pa je zgrešil. Namero. Še en nevaren napad Domžal, Mutavčič pred vrata, Crnomarković je ustavil žogo, ne pa tudi napada gostov, ki so zadeli še tretjič. 3:0 vodijo Domžalčani v drugi minuti dodatka prvega polčasa. Strelec je, mislim, da Slobodan Vuk. Tako je, ponovno pa Kovačević tisti levi delež opravil, če sem pravilno videl. Prekinitev poskusili izkoristiti zeleno-beli, Kvesić pred vrata in gol! Đorđe Crnomarković je zadev za 1:3, ampak offside. Prepovedan položaj, ravno sem želel povedati. Ja, nisem videl stranskega sodnika. Zelo tesno, zelo tesno. Podatek na grafiki v zadnjih 10 minutah 5:1 v strelih za Olimpijo. Kvesić preigrava, Kvesić še vedno Kvesić in na koncu Mulalić. Krasen prodor Kvesića, sicer to da brez pravega zaključka. 1, 2, 3. Krefl zadev je živi zid, Kvesić pa potem pošilja žogo v mrežo. 1:3, 63. minuta, Kvesić vrača Olimpijo v igro. Mutavčič. Dobra poteza znova Repasa. Lepo se je v sredini odkril Vuk. Mutavčič pred vrata, še nevarno in gol. 4:1. Franko Kovačević je zopet strelec in Domžalčani so spet na +3. Sešlar, Dofo poskuša strelom v gnečo, poskuša še Estrada, to nabrani. Mulalić ostaja 4:1.
še analiza v našem studiu. Hvala za pozornost in lep pozdrav. Lep pozdrav. Mr. Arteta, today didn't go your way. How much of a comfort does it still give you that you still have a big lead on the table? Yeah, it was not our best first half because the first half they were much better than us. But the second half, Olympia come back, and I think if we play like we play in the second half, we have more options to win the matches. How hard is it being down 3-0 at halftime? What can you tell your guys? I tell them that we have to improve. We have to go to the second half and try to change the situation and try to score a fast goal and try to score more goals. But it was not easy. You decided to make no substitutions today. What was the thought behind that? It was a technical decision to not make substitutions today and try to score more goals with the players that were on the pitch. How to forget this loss? How to move on now? How to forget this lose? Winning on Wednesday and winning on Sunday. If we win Wednesday and Sunday, we will be more happy for sure. Simon Rožman, velika zmaga proti vodilni zasedbi lige, mora biti kar dober občutek po takšni tekmi. Ja, sigurno, iskrene čestitke fantom, ena dobra tekma z naše strani. Mogoče smo dobili Olimpijo na levi nogi, ali pa kakorkoli, mi se fokusiramo na sebe. Ogromno stvari je še, ki jih moramo popraviti. So pa že določeni segmenti igre, s katerimi smo zadovoljni. Tako da nekako ekipa se razvija, tako kot smo si želeli, in sigurno danes ene velike čestitke. Mislim, Ljubljani dobiti s 3 goli razlike, da 4 zadetke, mislim, da ni mala stvar. Kakšen obliž naramne po pokalnem izpadu je bila današnja tekma? Zelo hitro ste se pobrali. Pa mi smo reči, da niti nismo bili pretirano, razočarani. Normalno po športni plati ja, ampak enostavno prvenstvo in pokal zahteva zelo širok kader, ogromno tekem je tudi v pokalu še do konca. Nekako smo šli z polno zasedbo, kar smo v danem momentu lahko naredili, zelo zgoščen ritem tekem in moramo biti zelo pametni. Tako da ni bilo pretiranega razočaranja ali pa neka katastrofa. Enostavno gremo iz tekme v tekmo, moramo izgledati v vseh segmentih še boljše in še enkrat, mislim, da se ekipa razvija v pravo smer in ena iskrene čestitke njim. Kaj mislite, da je bila po vašem mnenju danes glavna razlika, glavni razlog za zmago? Pa jaz moram reči, da smo bili zelo kompaktni, zelo disciplinirani, tudi zelo agresivni v fazi obrambe. Imeli smo kar nekaj, odličnih prehodov. Sigurno bi si želeli, da v kontinuiranem napadu še več lahko zadržimo žogo na njihovi polovici. Ampak mislim, da generalna ocena je zelo pozitivna. Fantje opozarjajo, vsa ta mladost, vse tisto, kar nas je zmanjkovalo, v jesenskem delu, se nam zdaj mogoče malce vrača in sigurno smo zadovoljni, vsako v svojo točko. Kako lažje je vaše delo v polčasu, ko ekipa vodi s 3-0? Pa sigurno je, en dober občutek, da si naredil nekaj dobrega, ampak daleč od tega, da je bila tekma dobljena. Tako kot sem rekel, mi smo zelo mlada ekipa, ki ima ogromno segmentov, ki med tekmo niso na želeni ravni in to je treba dejansko iz treninga v trening in iz tekme ponavljati. Sigurno je lažje, ko imaš, neko prednost, ampak še enkrat ni bila dobene garancije, da bomo danes že v polčasa tekmo dobili. Mario, danes ni bil vaš dan, visok poraz, nepričakovano visok poraz. Kaj je šlo narobe? Pa nije bio naš dan definitivno. Ušli smo u utakmicu nekako nesigurno, ja bih tako rekao. Nismo se držali pozicija koji smo se dogovorili kako smo trebali stati na terenu. Igrali smo neke lopte koje inače ne igramo i protivnik je bio dobar. Nešto se pita i njih, dobro su se pripremili, imali su super dan, iskoristili su sve naše greške gotovo i onda na kraju to izgleda kao danas. So vas čim presenetile Domžale? Pa ne bih rekao da su nas iznenadili sa nečim. Bilo je to utakmica kao što smo i očekivali da će biti teško protiv jedne dobro organizirane ekipe. Mislim da je najveći problem bio u nama samima, previše individualnih grešaka, previše jednostavnih grešaka bez pritiska i nijedna ekipa na svijetu sebi to ne može dozvoliti. Svaka malo bolja ekipa će kazniti te greške i mi smo danas nažalost malo imamo se kao da nismo bili na lopti dobri. Ja prvi pa svi ostali, jednostavno previše grešaka za jednu utakmicu.
Kakšna tolažba je ob takšnem rezultatu doseči gol? Nikakva. Franko, 2 zadetka danes. Se čutite kot junak današnje tekme? Pa evo, prije svega, sin mi je prvi put došao gledat, pa sam sredan radi toga. Kaže mi žena da je zaspao, ali vidit će valjda jednom kad naraste. Ja, pa radili smo ono što je trener rekao i na kraju uvijek tu ispliva jedan pojedinac. Danas ih je tu bilo više i sredan što su dečki odigrali onako kako smo se dogovorili. Pomembna tekma tudi za lestvico, le še 2 točki ste kar naenkrat oddaljeni od drugega mesta. Kako pozorni ste na lestvico? Pa mi šutimo i radimo ono što se od nas traži, što trener i stručni štab zahtijeva. A ljestvica se gleda zadnjih 5 kola, trenutno još tu puno utakmica i sad moramo samo gore dalje kako i radimo do sada. Je bila to danes že blizu vaše popolne predstave tega, kar ste sposobni, ali lahko pokažete še več? Pa dobro, danas je Olimpija igrala nogomet. Htjeli su biti dominantni koji svaku utakmicu stvarno igraju predivno i lijepo ih je gledat. To nama je malo i pasalo jer mi smo dosta opasni po dubini i na taj način smo i postigli sve zadetke i da, to je to. Kakšna vzpodbuda je današnja zmaga za naprej? Pa evo, sad smo nanizali, mislim da 3 zmage. 3 zmage, imamo 2 remija u prvenstvu zadnjih 5 utakmica i to je samo dokaz da dobro radimo i da ćemo tako nastaviti. Nadam se.